Da biste promijenili logon screen u Windows serverici, idite na internet. Odite na link koji će biti u info videa. Idite download now. Spremite da biblioteka nije velika, 1,24 MB. I nakon što je spremite, otvorite. I sad idemo instalirati next, accept, create desktop icon, next, do not install, next, install. Idemo launch logon screen. Ovo je default background. Da biste kad vidite browse i odaberete neku sliku. Evo ja želim ovu tu i kliknem otvor. I kliknete apply. Da. I vaš logon screen je promijenjen.